Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat liburan tene bata bani panorang sogot nerion. Paima ijalohi tari kapan sigano pari bata bani ari libur on. Pasalahita hurta martongko mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sinokri atas. Puji-pujian terima kasih ma isombakon urname hubamu Bapa. Bani bakal ni pangidopimu uban nami das ubani panorang sogoton patorang hama hatamuin huban nami ase bui yarusi hanami jana idadap hanami uhurmu ase marhititon di nama pasingin ajari ham hanami tongon Tuhan lako makor cahon it ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marayan bani panorang sogot nyerion nabu isi sehanami marhiteon ni channel YouTube on rigapan sigano pari mata bani panorang sogot nyerion Rabu tanggal 10 Juli tahun 2020 aima tersurat bani buku Heber bindu 10 sada ayat onom nama katahon sonon. Tapi anggo seng porsaya halak, seng terbahen harosu ia bani naibata. Ay halak nasihol mandohori naibata, maningon porsaya do ia adong naibata. Anjaha ia memberi upah bani namangindahisi. Ita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas guluh marhapor sayonta maningondo irusihita bahasa pardalan ni guluh taon aima pardalanan nadomma tapi lape ya artinya ay guluh taon sa sitong ni domma mancalo hatotapan na kumbani ni batang ahadu hatotapan ni nebata ay bahasa domma itobus nebata hita sahali rosi saduka ni dokahni humbani parjabulonan ni dosa artini ay hita on ay mahalak na merdeka hita on ay mahalak na do pinalua jadi domma ipalua Jesus hita marhitehon ni parmateni bani hayu parsila tapi suku-suku ni doma salose ay lape ay maasenok kanay doma tapi lape mase lape halani bani perguluhan taon seng pita ibagas guluh tasnuan ibagas guluh tasonari ujung ni parguluhan ta artinya ay marujung guluh mahita mate mahita tak dikonita tanon salose maguluta lape jadi maningon do hape takas bata adong do pangarapan ta bani gulu si magira ay maase ibagas proses nalapedas opehita hubani gulu si magira ijon mamarhitehon ni hata ni nebata nagabiri kapan sigano pari bata maningon do takas bata guluta doma itobus Kristus halani ay maningon do pataridah kononta guluh hapor sayonta halaniaha halani bani panorang pada nabasayapi adong do namargoran sadahala henok halani hapor sayoni tarakat do ia hunaguri atas tanpa maningon manlupusi hamatean artini ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus henok boy da sunaguri atas naik kunaguri atas ibahen nebata ay ma halani hapor sayonni artini ay hapor sayaon do hapini nagabe onjolan bata lahu mandohori nebata lahu majupakon nebata tanpa hapor sayaon seng terbahen hita gabe harosu kita bani nebata halania halani salinari halani hita domma itobus jadi halak na domma itobus nebata
humbani pardosaonni maningondo pataridakon hapor sayonni. Ay maase pardiate kita ibagas guluton masam do jolma naboy jupah kita ibagas parguluhan ta sigano pari. Tapi maningon takas do bata bahasa hita sebagai halak na do mamangahapkon haluahon humbani pardosaonta na hinorjakon ni Tuhan Yesus paluakon hita maningon do hapini ipastihon jana ipajonam hita ibagas urta. Bahasa seng tarbahin hita gabi harusuk kita bani naibata tanpa persaya hita bahasa adongdo naibata. Artinya ay papenang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo ibagas parguluhan ton iben hita mala usihan na sederhana sonon teman. Ya. Sonahape matin ni si panganon, matin ni dayok na binatur na ipasirsir hita. Tapi anggo lang tipak carata. Laho menurdukon ay nalangdo surduk-surduk ta ay. Yana halak na mancalo surduk-surduk ta ay pe. Iya, ayado maksud nyon. Nah, so naido humani hita ibagas gulut ta sigano pari. Puri ni PHP ni sona HP jenges ni sona HP diar ni panurduk ta hubani na ibata tanpa hapor sayaw. Haganupan ay nalangdo na madier na binahenta ay maase maningon do hape ni marhite hapor sayaon ibagas hapor sayaon do hita mandalani golutaon makorjahon horjata sigano pari surusunay do huma agi mandohori na ibata maningon ibagas hapor sayaon ase maningon takas do huma ni hubata halak na ibagas hapor sayaon ay mapataridakon perlu ni uhur ni laho majupahkon naibata. Jadi puri ni PHP ni ibagas parguluhan ta sigano pari. So na lang ope jupah kita pangahapta upah ta upah ni hapor sayaon ta hubani Tuhan. Maningon do ijolom hita politik bahasa naibata sendiri do na membere upah hubani haganup halak na mangindahisi. Halani ay tetap mah pindahita na ibata ibagas tenger ni uhur jana porsaya hita adong do na ibata na tetap parduli na tetap sari jana na tetap manramotkon golukta. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mah bamu bapa bani hatamu nado bijalo nami soguton. Torang hampur apa pikiran nami Tuhan? Asi erusihan nami hatamu. Jana margugok ka nami makorjahon in. Songon na hinarusukon ni uhurmu. Asi barang ahape tongon si parayakon nami. Iorjahon hanami. Iparayak ka nami. Jana ibagas malas ni rumah nami. Haganupan in maronjolan bani hapor sayon nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami on. Amin. Oras bataganupan, selamat pagi, selamat berlibur, jana selamat menikmati kebersamaan pakon keluarga bata bani panorang sogoton. Shalom.